Evo ovako, pošto sam dobio par pitanja, prvo pozdrav. Pošto sam dobio par pitanja, zašto ja to nisam čestitao dan državnosti našoj državi, pošto sam iz Bosne. Sad ću se obratiti mojoj domovini. Draga domovina, ne mogu ti čestitati rođendan. Toliko si prgava i puna lopovluka, puna nepravde. Zemlja koja nam ništa nije dala, a sve nam je uzela. Ne želim i ne mogu glumiti patriotu, živjeti u lažnoj nadi da ćemo jesti zlatnim kašikama, a gledati svaki dan ljude koji rove po kontejnerima ne bi li našli koru hljeba da bi preživjeli taj dan. Ovdje se mogu nadati samo puškama. Ogorčenjena si, puna nacionalizma, zatucanog mentaliteta. Kako domovno da ti čestitam rođendan kad si svojim standardima pustila da naši prvačići uče da vuk živi na grani, a pravi gnijezdo u grmu. U tebi je pravda nedostižna, zemljo moja. Neko posjeće 2 metra drva da bi mu djeca imala obrok taj dan i robija godinama. A neko radi šta poželi i ti ga još podržavaš. Pogledaj Bosnu, Selmu, Anitu, Dženana. Žrtve koje su stradale nevine. Zbog tvojih zakona, Bosno, one ne mogu da nađu svoj mir, ani njihove porodce. Umjesto da pate počinioci, u tebi, Bosno, pate žrtve. Pogledaj domovno svu nepravdu. Sve s nas otjerala prema graničnom prijelazu. U tebi, domovno, je niklo mnogo intelektualaca, budućih fizičara, hemičara, istoričara. Svi su oni sad vrhunski stručnjaci, dobitnici raznih nagrada i priznanja, ali negdje drugo u pustom svijetu. Ti im nisi dala šansu. Preće je dati šansu intelektualcima Stravničkog univerziteta i onog na Kobiljači. Otjerala si nam i odlične zanatlije. Ljude koji svojim rukama mogu napraviti sve. I oni sad negdje drugo beru plodove svog rada. U tebi se, Bosno, još uvijek raspravlja ko je Balija, a ko Vlah. U tebi se još uvijek zločinci herojima smatraju. U tvojoj metropoli ljudi vode nemaju. Domovno, ne mogu ti čestitati rođendan, ali se nadam da ću jednog dana moći i da ćeš jednog dana naučiti cijeniti prave vrijednosti. Zato ja ne mogu da čestitam rođendan. Smatrajte me kako god želite, možda sam za neki idiot, možda sam za neki okej. Boli me briga. Rekao sam ono što mislim da je tako i ono što osjećam. Jer sam i ja jedan od ljudi koji je prodao svoje ognjište, otišao u bijeli svijet trbuhom za kruhom, da ne bi imao djecu siročad, siromahe i tako dalje. Veliki pozdrav od Bošnje, volim vas i ljubim, ostajte mi zdravo i ne marite puno što ljudi pričaju. Pozdrav.